Wala wina mana watu na ino o matu ai. Ta
iai le mātou tangata le mātou ora wau le au whiu. Mātou te eno le whetala i vai te uma le mātou ora le mātou. Ala leo le mātou o mai whatasi le nei tu la tai au le mātou. Mātou turi vai le mātou. Ele uma le whiu le mātou le tua le vai. Te e alofa le mātou te maa. Te e wha ngalo le mātou whāna o sa. Nāre mātou i whonga. Numara o whio le nei tai au mātou to māu mātou watu i uma le loto mawala. E aro ni ngau mo oere mātou to māu whai. Sa lia mai. Mā ngaro mātou lau whanau mātou to māu. Nāre mātou whatu sepe. E a mātou swafu Jesu. Ia e mamalu malona matautia le mea lo o fio ai le tua le tamā le alo ma le anganga pa ia tala whaasolpito whamai wa e tu ua lo no whali pa ia na e liu tino tangata i le lalorangi. Ta pena le manu mano ina ia tu e whaafo i aile fōwhanga i lona atoanga e pēa na mua i fōwhoina. Sa ili i au ngā tūpulanga i meise o ta mao le Israelu. E o lava i le ta mao le ekalesia. Wale ai lava. A wale soi fua ma leola fe mau mawai. Fe fuli tuai. Fatua tua nei. Le taritonu tai au. Ne e lili wai lea le tua i au whainga mea sili. Ne e saili i lau le loto le tua. Ne ma fola mai ai lo wanga le lei mo lo whaalo alo. Wa fola sia ai le langi ma le lalolangi. Ia ele io le alofa. O tongi ola ina ai lo walo e totasi. A se i whaavavau ai le lalolangi e totele. O tau masusua o mātou ipu e le oli i le leitai au. O ai e le tangata o e sanga manatu o lofa mai ai. Mātou na uni tangata le wha mauni. E peo na mau e la mātou i whonga. Ai te sulu ia pelo malamalama i la mātou vai vai. Se atua atu noa. Se alofa a tele. Tama. Wha malo sio mātou lima mo lātou a au. A waile i vale tu lima ina tō whinga lo mātou ngālu nue ma tau mwhai ai. Lafo lafo i le loto le tua lo mātou wha moe moe. Ina ia toi ti mata i lo upenga o le wha moe moe ma le taua. E mātou le foi ma solo muli le ngā luenga ma tō whinga. A o le upu moni e teimi mātou te vai vai ai ma le lava. Wha upenga ina i mātou le tua ia upenga o le anganga. Ia mātou i loa tutu i teimi o whita ma tu ngā o le ola. Ia oone i whe maua ila mātou wha tua ai taula tasi ia te oe. Le tua o le wha mauni, le tua o le ola i wha mawau. E le i fsiringia le neitai ao le tua ma le ngā luenga. Te le whatua inga. Maftanga ma potopotonga whale ainga matua ma whanau o mai masani. Awa tasi moe moe whina le tua le nei ai Lotu. Ma ona tangata. Mātu ta mua lau a fio le aso.
Tama angalelei whamanuia ia I latou. O mātou uru whale whaafoi le veinga mo le whamalo. A wālo walofa ua tele. O le pēna manino I le nei tai au. Mātou tatalo le tua. A vei mātou malame pa sulo le nei lalo langi. Ia toto mātou loto. O ni o mātou solo muli pe fefe le ami o tonu. A maia le whātua tua le tua. E mātou te le popole I se metasi. Ai maua le lotu tele. Mātou te fina wai mo mea sili. A wase vi inga tau I te oe. Wale o tau ngō fie le o langa. Ua tau ngata. A sia I mātou le mativa. Ai le whaititi ai le mātou whatuatua. Tama ia oa ia I mātou. Ia mātou I lona soi fuam maola le tua. Ia au whamanuianga o e tō lau mo I mātou. Mātou whao ngāta tau. Whao tauta le lei le nei soi fuanga. O ne I o mātou lei lolo ai. Ia pe male le moi le fili mala au. Whaatupula ia la mātou whaatuatua. Ia mātou I loa tali tonu I ate oe. Pe Faafetai ai mātou mapuapua ngāo le ola. Le tō tele wa le mawhai mau mai le neito. Ono le soifua ma le malosi ua whaatutunga tā. O a mātou talutalonga ma mea tausi ia I la ua fio le tua le aurusina. Ia whaafua lewa ma whaafua isia lo lātou malosi. Mana tua ma le lofa le kāne sia malanga. Ta pena masaunia I la ua fio le tua se malama. Ia toi taita ina mai lātou I lau fi le mu. O le ngā ruenga o le nei vaitau sanga le li ia peone e sila mai. E le ngā whatia so mātou malosi ai tō mai lau mana ma whaau ui ai mātou I Lotu mu ato toha. E mawhai ai ona saunga le mufu whanga ma la sanga tutoe. Mātou mafuta I le nei tai au. Ta māma tinao le ikane sia o le atu nuu wō ma ainga. A mātou tu ua mauru fafo I lo mauta. Ia maua se whaasilinga whaleanganga I ai mātou. Au mai au whaamanuianga tau awele ngato le nei aso. A o aso umalo tutoe le latu soi fuoma le mātou wola. Rain on us upon the grace and mercy of you, O God. Fill us with your abundance and teach us how to utilize them for your glory. Make wise decisions. Choose God. Seek God. Repent and return back to God. Let the fruits of our labors, O God, be seen in the eyes of our children, so they too, when they grow, may walk in the steps that you have chosen us to walk and abide by. They are our future. They are our hope. They are our tomorrows. God, bless them. Encourage them. Protect them. Claim favor over them, O God. Continue to be our door opener. Where one closes, God, you have opened and provided another path of blessings for us. We believe in that. Never let our faith waver in times of challenges and turmoils, but let it be re-strengthened and renewed, just keeping our eyes on you, God. Teach us the essence of Thanksgiving Day. Don't take the things that we have for granted.
teach us to be more appreciative and value them as blessings. Le tu o le mātou tatalo lea. O lea foi se whaasoa whaleanganga mo I mātou. Mātou ta pena I matau mawhai ai a vea le vai ma le valea o lo wātale I. E whaaleo ina lo finangalo. A ngangai, pule au I o lātou finangalo mo mātou loto. Ia whaauwhi whaavaa I te tonu le whaamoemoe le tangata la vaia. A wāla mātou sāwalinga o lo mātou finafina waipea. O le mātou toe so atu le tua. I le tatalo ne ea oai e mātou. Ia whaapea na mātou tatalo atuai. Lo mātou te mae o I le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whai lo finangaro I le larolangi e pea na whai le langi. Ia fua I mai a te mātou le asunea ma. Ia wha mangalo ia te mātou ia mātou ang sala. Pea le mātou fo na mātou whangalu inatu ia wangaleanga mai a te mātou. Aua fo le te ina I mātou I le whausosonga. A ia la vea ia I mātou ai le leanga. Wa e o le malo ma le mana. A toa ma le viinga e whawa waulava. Amene. Tolu se lau fitu sfulu. Rejoice in God. Tātu vivi ai le tua. Faafetai I lo sanga lo fa mai. Lo atino tau si pea mai. Loa lo fa, loa lo fa, loa lo fa, sili lava lea. Loa lo fa,
Let me get all the elementary kids and the junior high kids. Come join me up here, please. Tui whaman mole. Pumalei ei whanau isi tangata leo te le lopo whanau ai lai whafu. Ai tuli mai tonu whaman mole. Let me get all the elementary and then the junior high kids up here. As we all know, today is Thanksgiving Day. I shared at the beginning of our service, where it derived from and how we celebrate Thanksgiving today. We've lost the spiritual side of Thanksgiving, but even though we lose it, God doesn't lose his sight on us. So before I go on with my message today, I'm going to give the mic to each and every one of you. I want you to say, don't worry about your parents and myself, but to share with us, what are you thankful for? Understood? Let's start with the boys. I am thankful for my family, my parents, the food on the table, the things that they get us. Thank you. Grateful for families, a very important element in life. Aina, because that's security. Where they find love and guidance in the household. Continue. I'm thankful for God and my friends and family and brothers and sisters. What are you thankful for? I'm thankful for my family, my uncle and auntie, and Jesus. Jesus. Good answer. Go ahead. What are you thankful for? I'm thankful for my uncle and auntie. You're thankful for Kaul Metano. Yeah. And my like family. Metano. Yeah. Continue. I'm thankful for my family and my friends. I'm thankful for the church, and I'm thankful for everyone that supports the community for the church, and all the food that's on the table for everyone, and yeah. You like food, honey? What? You like food? I'm thankful for my family, thankful for Samantina, and thankful for a roof over me and my family's head. It says, teach them while they're young. Because as they grow old, from my little parents said what? But this is our future. This is only a reflection of what we do at home. Faafetai Parents, let's give a big hand for our kids. Thank you so much. What are we thankful for? Te manatu atu le avanoa. Ia. E umale tatu asu faafetai le inei. But what are you thankful for? Whailoa I le tua stemi mamua. Sila le Timoteo. O lau whaitauina nei upu ia. Se I tau mawhai atu ai le ngā ruenga mo oe mau leitai au. I au na tātuanga I lea. I lisi vaenga le nei aso. E pēo na masalo o tō tele wo oe. Wha mo muai o. Tāpina pena le tau mawhtanga. I lea whaina tātu tatalo pē mo lātou. Timoteo. Tusi mo Timoteo e ono. O la au whaitau atu nei upu ia. Mai le whai upu e ono. Se I atu le se fulu.
Mai a o le a mi o tua ma le loto malie. O le oloa tele lava lea. A wā tātou tele au mai lava se mea tasi i le lalolangi. Ua mauti noa fo i tātou te le mawhai o na ave ese ai o se mea. A whai ua maua i tātou o mea e a ai ai ma mea e ofu ai i a ngata ai o tātou manao. A oe manao i le fia mau oa. E maua i lātou i le whao sosonga. Ma le mai lei, ma tu ina nau e tele o na valea ai lea ma le angai. A wā o mea ia e ngoto ai tangata i le whanonga ma le malaia. A wā o le manao i tupe o le pongai lea o mea leanga o malava. Ua mana nao tele i ai nisi. Ona se ai lea lava o i lātou i le whatuatua. Ia maua tu ia ai. Wa ati i lātou ia i pupua ngā e tele. But the godliness with contentment is great pain. For we brought nothing into the world, and we take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmless desires that plunges men into ruining and destructions. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from their faith and pierced themselves with many griefs. Upo leola. Upo wa whasoa mo I tātou le nei tai au. Tātou tito manatu ai a wale nei aso tāua. Ia mo le lalolangi mo na tangata. Anganga, ia whai o ngā ruenga. So soani le vai vai. Ai whaton wala mai le whasoa. A wā tātou te nei au mai lava se me tasi. We didn't bring nothing to the world, and neither do we take anything out of it. Tātou mauti no foi, tātou te le mawhai o na ese ai o se mea. We brought nothing into the world, and we take nothing out of it. Thanksgiving Day. What are you grateful and thankful for? The story that I read, ia o le tala ia Timoteo. Timoteo lona tinao Eunike. Eunike's mom is Loi, o le grandmother le nā Timoteo. O Loi malona tatalo le leo I lumo le tuha. She wants to bear a child for God's purpose. O le tatalo le nā le grandmother le na whai. Unfortunately, sa tau mawhai atu lava I lana tama I Eunike, mo le mawhai, le tau lau le whamoemoe. Ola mai lore tam titi lea. Ola mai lore tama leo Timoteo. Mai o I nana sa sae le ngā luenga, a le tina, ia Eunike whape fo I tina matua ia loi. They poured all their knowledge, mo le whawhai lele ino le tamatiti lea. So in other words, le Timoteo le tātou whaalongo I so I tautalanga matusi a Paulo. Ia na whawhai lele e lona tinama lona grandmother te le la sau. Ia I le tangata lea po le apostolo lea o Timoteo. Fa mai o le malanga mo mua o anga I atu le misionare a Paulo. Mai na ia whea I leo te pēma, maluse. Mai na maua I leo lea vanoi whanongolongo le tamatiti lea. Just like how we heard the kids. For me, it struck Paul's ears. Le matautia le lenga ngana, ma upu malona whao ngaina, especially o le mata upu ya Yesu ma le tala lelei. Paul left. O le toi foi mai foi lona malanga missionary wha lona lua. For me, wa ave tala le matautia le tamalea. Wa tele wa whalolongo iai ma muri ai. I le tau le lea leo Timoteo. Le e leo le langona a Paulo. Let me go recruit him. These are the people we need for the missionary work.
A mai le tama lea ia vai ma lima le finangalo ma le tala le lei o le tua. Ma sa whape nao na whai. Le vai teimi lea wa onge au whaingaluenga. Because of Christian persecutions, many did not want to take the call. They feared the loss of their lives, being persecuted for the sake of Christ, so they didn't want to take that route. That's why Paul was on a recruit. Tau sa ili mai, se whato tele ai le ngā luenga le le tālai. Ma tiva le tua ni au whainga luenga tatoe, le au whainga luenga tatoa. Se i oe whaau le tala lea ia i Yesu lea, e le ima mau te lena tuu le oti. Peo na iai le tātou tala i le nei tai au, wa o whiliwhilia le whai upo e fitu whamaina o sau le lava lava. I came into the world with nothing, I go back without nothing. Mana tua upo foi la ia yopu lena whaile, le whaasoa yopu malona to lua, ina wa ave ese le whanau o le wa mata na maimala, e lui ai le whaatuatua a yopu. A lena whaile tala yopu ilona to lua, no o sau le lava lava, o te toi fo i lava, ma le lava lava. E le mawhai ona e avea. You cannot take what this world has. E le mawhai ona e avea me wa fo ina mai atu oe, a wā e leo ni tā mea. It wasn't ours to begin with, so we can't take it with us. Pawale, le anganga o le aso, o mea uma o tā maua, ma le nau ta inga fo i leo le whiau. Iei lona whaunga te tau. That's it. Whaunga te tau mo le ola. Ini ia so longa maalie, ma so longa le lei ma lona file mu. O le whamanatu le namo o e mau le reitai au. O lo o mai ai tā ua. Ia tātou i loa whaunga te tau mea lofa. That's what Tim did. It was the little resources that he had, but he knew how to utilize it. O e leo se ainga te mau ainga tele le ainga le Timotea malona tinai o niuke malon grandmother Loi. But it was the limited and little resources that they provided or that was given to them. Mai na whaunga te tau. Pe o le anganga le alo o fia mauat. E le au kirisiano i nei unaso. O meo fo ina mai. E leo ni oa e mai e whaputuputu. E sa ili e se manuia le ola nei. E le ai. Au le anganga a maua tali sa paia le lei Faafetai. Ai. Tātou whaasoa mai ai lona whaunga. Talia ma le loto. Malie ma le fifia. Pe tele pe titi. Ia talia ma le loto malie. A waua fo ina mai e le tua mo oe maa. Ina ia tātou whaonga ina ma le tonu. O asu nei ua whainga tau na wha malia ina le manao le tangata. O lupu moni lava le na. O le o toi wha malia ngō fiele la ngona o tangata. O le tu ina naunga ma le lasta le tangata o matua matau tia lava. They know exceeds their boundaries ma le limitations ma le malosi. Ai a vanga pe iai matau ma whai pe iai. A wangalo ai le iai. O le mea ua foai atu i le tua mo i latu. O loo i o latu a au malima a ua whapong saina. A wala na nau i mea e le o mauai pe au lia pe au sia i malosi. Le na mai lea o onga la apostolo lea. Ono o fua ma mai tawina le. I le tuputupua e o le nei tau le lea talavou o Timoteo. E le i mangu i le tele o le tamau ainga. A wana i loa fitu nai i le laititi o lana whamanuianga na iona lima. A umatu lava le asomolo na ai le au fiai. That's it. O le manao tele. Tatu le whaaputu oha. I know this might sound hard for us to accept,
But just hear me out. Tātou le whaputuputu oa, ina nei tupua e ai se manatu whapito ma le losi vale. I se whaasilinga. Au le loto fia ma le loto malie. E pua ina mai ai. Ina wa whaatino ma le tatau. O mea lofa wa mai e le tua mo i tātou. See, God gives us the exact portion that's needed at that given time. E le so ana sa saa mai e le tua na whamanuianga. But he gives us the perfect right amount for that perfect time. Ia e whea ngai ai o male mta upu o lo whaafsanga i mai tā ua. Awa o le upu manino lava ia o le tae au male aso le nalo o tausi le fia o mai ale wala o le tapa au le langi. Tātou le o ma ave mea ia. But that's a message we need to utilize it while we have it in our possession. Tātou whaasoa ma le tatau. Whaunga ma le tatau. Io e le tātou ai ngai le nei tae au le aso o le Faafetai. O le whaamanatu lea mo i tātou o malava. We need to live within our means. Ola i le teimi. Ola i le malosi wa maua. Ola ma le mauti noa. Na tātou a mata mai le ai o se mea patino ia i tātou. E whape nā fōi na tātou fōi le ele. Ma le o se mea le se mea to e o ma tā ua. A tātou o fōi. Mauti noa tu ulava me uma. Ai tu e fōi lava le tangata i le ala na whausia mai ai. O le wingo le manatu. Tu ufi le mu lava me uma. Ai alu malanga lava le tangata ia i lona whaavavau. A le nau ta ingo le taheo. Ia i lona whaungata tau. Whaungata tau manu o maua le avanoa. Ia peo na tau mwhai atu. E le whape nā le oro le tangata lo ve vesi solo le mawhauwhau. I le sa ilingo le oa, which is good. E le o se mea leanga. Ai ei teimi in all honesty wo wha mua le sa ilinga. Sa ilingo le oa man manuia e ala mai ai mea alofa e fua ina mai mo i tātou. Apostolo ila na tusi pe na tātou whaalongo ina. A whai o lea, a whai e la wha mua tūlanga ia na o le polonga lava. O upu manino ai upu mai na o le polonga lava e maua i ma le maua se file mua o le mawhauwhau ono le mana o tele. I o e tautua nā le au usoe ia ke riso e file mu me uma. Pe asanga tonu tātou manatu i le tua malona finangalo. A ia tātou la fwa i mea o le leo langa nei. O lo au wala mai ai pupua ngamale le sanga tonu. Lau fiae le nei tai hao. O aso nei wo le whamalia ina le totele le whaaso wa mai le tua. O le upumoni lava le nama la upupolenga. O le whamalia ina i tā ua. I whamanuianga o tō lau mai le tua. Ia i le aso ma le aso mo le tangata. Ua vele tātou nau. Ma le momo i mea e tele. Ua punitia i le tāwa ai le whaaso le tua. I ana whamanuianga o loo umia nei o talima. I believe not only us, but the world has lost the value of appreciation. We don't appreciate everything given. O leo toi tāua i tātou le anganga foha i mai o tangata. Whether it be little or big, few or many, we don't appreciate it as much as we need to. Why? Because we want more. We want more of the things that we don't have. Our wish list has taken us away from appreciating the things that we currently have. What do I mean? We pray for the things that we don't have. We are so focused of our wish list of the things that we don't have, which causes our minds to be forgetful and, more importantly, ungrateful for the things that we do have. It might be little, but be grateful of it, because that's God's
blessings for you. I've come to realize as of late that building for the future can sometimes cause us to lose our focus of the present. O wane whaitau seina, o te whautuaina pele te pena mo le lumanai. I love preparing for the future. I know for a fact that future will come. I don't want us to focus solely on that future and where we lose out on what we have today. That's the message. Be grateful of what we have. It may not be much, but be appreciative. What am I thankful for? I'm thankful I'm here. I'm thankful I'm able to breathe. Because of the grace. Tele na wa definition of the grace, le upule le grace. But I heard that grace, and I love this interpretation and definition of it. My grace is an undeserving love that's given to us. That's what grace is all about. It was not only given freely, but it's undeserving for us. O le mea na fo ai fua mai e le tua. And it was given so graciously. Although we don't deserve it, but it was still given to us. We need to be appreciative on that. We need to make the most of today. Te le tala noa le tae au, le nātou sanga o luma. Ai, o pongi mai nei. Because when our time is up, we don't take anything with us. That's the reality. Owanei, whaanau tele lumanai, make the most of it today. The poe mai, hug them, tell them that you love them today. Don't wait till tomorrow because it's not promised. The apostle shares with us today on the gifts that have been given to us. They're gifts by God's unconditional love. They're gifts given us to utilize. It wasn't for us to store away, but rather for us to utilize it and live in peace and harmony and happily with the community, with the present time of today. E taula ia le ngā luenga ima le sāwalinga ma le lalolangi. Ia le fio mai o Yesu Kiriso e tawalungai me uma. Le wha moe moe la ia I loa ai tangata na soifua maola. Le tuawa noa mai o le tua e ala I lona alo pele tō tasi. Ia wha o ngāta tau ai le ola. Le mea lofa whai fua le tua. Le tu noa le tua. O lea wana au maa fola e tāpa sai na ilo soifua ma lo ola. Ini ia tasi umai tātou I le tino le anganga ato ma le mawhauwhau. Mai le tala lona maliu ma le soifua manu malo. Ia o lea ua tātou sa I lona whaavavau. Ai na whaamatu mai lona ola. Ia ta poe ai tā ua. Ma ia I tā I loa ola. Ola mo le temi nei. Ai leo mo tae au po le lumanai. Whao ngāta tau mea lofo le tua. Ta lia ma le anganga Faafetai ma le fia. Pe titi pe tele. O ana whaamanuianga o tō lau mo I tātou I le nei lavaso. Ia te ia pēlo na viinga. Le whaamanu ma le whaanetanga. Nei māsa uma se I o I le whaavavau. Whaavavau lava. Tātou whai u le nei sauninga I le valu se fulu ma le lua. A vatu le viinga. Ave le Faafetai ia te ia. Tupu.
Mātungo fia le nei tai au. Faafetai tele le mamalu le kalesia. Ia, te māma le tina malolo. Ia, o loo whea ngai le tātu te mātai te isfono ma le talavai. Le lo i nei le wharatua. Faafetai foi lo iei foi tina mātutua. Mā lo tai, o pe maonga pe sa o lo vai. Mā lo le tene fiti uta. Me sei foi le mamalu le kalesia i le ainga ti akono. Le olo ala le tai mai le tātu taitai. Ea me sei foi le lo loe o ialo whanau. Parents, teach our kids to value what they have. We love to give them the world, but let them know, be appreciative of what we have. Ea, ai le o whai atu la e alo lalo le lau. Au le pumoni a we're in le lo a e peilunga le tau o mea. O lewo tātou le liu le Christmas. It's hard. I'm not saying don't get it, but just teach them a value, appreciate what they have. It might not be much. O le whawai lava leo wa mai le tua mo tātou. Au tātou sanga i atu mo si ui o le nitau sanga. Alo whangia le tua le wholaunga. Faafetai tele lava. Ia iai le whamanuia ma le anga le lei whaavavau le tua le kalesia. Me sei foi o tātou tau ainga o mwhaina tātou tā puai. Celebrate today and be grateful and thankful for what we have. Tina and I, every day we're grateful and thankful because of it. The people who love us unconditionally. Ia ele tutongi e maua. Au le matulivai le tua i o tō manuia. O le ini folfolanga. Na ua vatu le tātou purtini le toe na i toe aso le tātou mafutanga le neiva yaso. Ia o tae au, ia whamala losi maile e aonga sama le o televou, whapena fo i le mafutanga tina. Whono tatalo le valu, ia na umana lomi atu e nisi o tātou le awhai fofo malanga i le lo. Ono le maliu stasi fo i o te mamatua o le ainga. A o le au auna le tua le ti akono teitai o le kalesia i le lo. Alo whangia le tua le sifuru limba lea. O a fo i ala o le atam whai atuai. Ia malu pui pui o lo to soifua mo le tātou malosi. Ia manuia tele. Have a blessed and prosperous Thanksgiving Day. E wea le o ta alo le mato au ba go Niners. Mo o to ia le ta alo nei. Ia se i Filipe matamata pele ai. Ia but ia manuia. Enjoy yourselves. Enjoy the company of your loved ones. Never forget God. Let's close off in prayer. We come to worship and adore you. That's our platform because that's the door of our blessings. We thank you this morning, God, for this moment of worship, that we're able to show you our hearts of gratitude and thanksgiving unto you alone, God, for just being God. Thank you for loving us even when we don't look at you. We don't walk for you. We're so unfaithful before you, but you shine your love. That's true love. And that makes our Thanksgiving Day more joyous and joyful. Le tua o le amatu taape. Te le ia fufuanga mamafutanga o le niasu. Le matu tatalu ia wha malu mai lo wanga le lei. Tuli loa i mātua o mātua fo i o mātua a inga mawhale. O mafutanga o le so, ia whapena fusfusia i mātou i lo whaavavau. Mātou manatua ma le alofa i lātou lo whaavavau ma whaanonoa. Ono le malanga o le maliu ma leoti e le whailoto, pule au aolo finangalo ma lau wala au. Ai a mātou whtai ai ma neiti ngā ma le mutuitui. E le so mātou malosi le tua te eina, pe loto te tele ai. Au mai o wha mai senga le tua e wha toa ai mātou. Ai mo leo te lenga. Ia tu mau mai e mātou. A toa i malau whanau le laro langi a toa. Le manuia ma le file mua o le tua lo mātou te mā. Le arofa wha mangalo i Jesu ke viso lo mātou whaola. Ai me se ai le mafutanga le motu sia ma lo lava nganga pa ia. Nei maso uma se yo i le whaavavau lava. Amene. Le atua,
Hallelujah. Hallelujah. Good. Good. We are let's Faafetai.